Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Aerodromsko naselje Sarajevo, 30 godina prije, upad, hapšenje odraslih muškaraca, momčića, momaka, strijeljanje, zaboravljeni zločin. Znam jednog Vladu, bio je momčić tada. Četnici su ga odvojili u red za strijeljanje. Pričao mi je da ne zna kako, samo zna da se jednostavno sasvim mirno izdvojio iz grupe odvojene za strijeljanje i vratio u grupu žena i djece. Nisu pitali za imena ni za Vladu. Gledali su samo ko je za ubiti. Filmska scena, nestvarna, živ je, u Londonu je. U aerodromskom naselju obilježena je 30. godišnjica zločina u kojem je ubijen 71 stanovnik tog sarajevskog naselja. O ovom je zločinu ne da se malo zna, ne zna se ništa. Bilo kojeg naših sugrađana u gradu možete pitati za ovaj zločin, nikom neće ništa znati reći o tome. Vrlo rijetko da neko uopšte ima pojma o šta se dešavalo 17. juna ovdje. A dešavalo se brutalna i svirepa ubistva. Progoni, svo stanovništvo je izvedeno, znači prvo na ulice, onda su muške su poubijali, strijeljali, prvo su napravili živi štit koji je išao odavde iz Akifa Šeremeta, išao gore visočije gore prema naselju. Ti ljudi su na kraju svi pobijeni, vraćeni su ponovo tu i ubijeni su ili ovdje na ovoj ovdje livadi ili dole na ovoj dole livadi. Još to niko nije istražio, mi to znamo iz saznanja svojih privatnih koje smo se raspitivali, ali međutim institucije se nisu bavile ovim zločinom. Znači cijelih ovih 30 godina. Koji je razlog? Ja pametnih riječi nemam da kažem koji je razlog, ali mi kao porodica žrtava i kao ljudi koji smo, na kraju krajeva i ja sam bio ovdje izveden iz kuće i od petorice nas koji smo izašli, samo sam ja preživio. Moj babo rahmetli i trojica komšija su ubijeni, strijeljani su taj dan. Ja sam imao sreću da preživim, ali sam završio u logoru Kula, gore gdje smo maltretirani, prebijani, tako zajedno sa majkom i s bratom koji imao tada 9 godina. Stanovnici ovog teškog zločina vođeni su u logore, a preživjeli se sa knedlom u grlu prisjećaju tih situacija. Odavde iz aerodromskog naselja se je vodilo u logore, to je Lukavica, kasarna, maršal Tito, Slaviša Verne Čiča. Ja sam bio na primjer na Kuli i iz Kuli je prebačen na Pale, gdje sam boravio gore mjesec i pol dana. Ovdje je došla Jugoslovenska narodna armija sa svojim oklopno mehanizovanim jedinicama, došli su četnici, došli su Šešeljevci, Vojska Republike Srpske, Policija Republike Srpske, sve paravojne jedinice koje su bile na ovom lokalitetu koji su se borili na strani Republike Srpske, znači agresori, došli su ovdje i mi ne znamo to ko su, ali postoje institucije koje treba se baviti s tim. Počeo sam se malo i trijest jer, pazite, vratio sam tu sliku kroz šta prođem, kroz šta sam prolazio i tako matletiranje psihički, fizički i ubijanje u pojam i tako dalje i tako dalje. Istina, zvali su nas, a ja sam do sada išao 10 puta, sam dao izjave u tužilaštvima od federalnog, kantonalnog, državnog, tu nikome nije po bilo kojem osnovu zvao da svjedočim protiv bilo koga koji je napravio, koji je počinio ovdje zločine u aerodromskom naselju. Ono što je naša obaveza, nas koji smo preživjeli ovu i slične zločine na 657 mjesta širom Bosne i Hercegovine, jeste upravo obaveza da se borimo za istinu, da dokazujemo istinu, isto onako kao što se bore naši susjedi, kako političkim, tako i drugim metodama. Ovdje je počinjen genocid nad građanima Sarajeva, jer ovdje nisu ubijani samo Bošnjaci. Ovdje su ubijani i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i Jevreji. Obilježavanje je proteklo u znaku sjećanja te u nadi da će se pronaći odgovorni za ovaj zločin kako bi porodice pronašle smiraj, znajući da je pravda zadovoljena.